Ubu nambutse nitwa Kamayirese Jean d'Amour, nambutse ndi Goma, nagiye kwifatanya n'abaturage b'abaturanyi muri Kongo gukora isuku. Buri wa gatatu bakora umuganda bawita Sarongo. Ubu nanjye niho nagiye, nazindutse rwose, ubona ko nazindutse. Murabona abamama barimo kuzana imyanda, n'umuhanda urabona ko abantu bamaze gucya. Ni ibintu abaturage bona baho bo muri Kongo rwose, ibintu byose babigize ibyabo, barafatanya. Umuhanda urasa neza. Ubu turi Goma, ahantu bita Icugutu murahabona. Mu by'ukuri navuye i Kigali nje gutembera Goma, navuye i Kigali nje kureba ibyiza bya Goma, navuye i Kigali nje kureba impinduka za Goma. Ni ibintu byashimishije cyane. Ubona mu gitondo saa 12 ndi hano i Goma fatanya n'abaturage gukora umuganda. Twakoze umuganda bawita Sarongo, twakoze umuganda M23 kura chapeau, umujyi mwahinduye paradizo, umujyi mwahinduye umujyi. Mbwira abantu bataragera hano i Goma, ubu turi aho bita Icugutu, na hano uwari wese agera akayishimira, kuko twazengurutse ahantu hose, tuvuye no mu nama ikoreshwa n'abayobozi batandukanye. Ni umujyi utekanye, ni umujyi ufite isuku, abaturage bafite imyumvire iri hejuru, bakunze igihugu cyabo, bakunze ubuyobozi bwabo. Bega ni ibintu bishimishije cyane. Shishikariza n'abanyekongo bari hanze yuko basura igihugu cyabo, bakaza bakareba aho M23 igejeje yubaka igihugu cyabo mu myaka 2 gusa. Mu myaka 2 bakaba bamaze kugera kuri ibi bintu. Ndabona amahitaje mu kubakwa hano muri Goma, ndabona abaturage bose basa neza, ndabona abana basa neza, abana bariga neza. Ni ibintu bishimishije cyane. Naye nanezerewe uvuye i Kigali, ngiye Kamayirese Jean d'Amour, nanezerewe. Ni ibyishimo ku baturanyi bacu, ni nabyo tuba twifuza kugira ngo abaturanyi bacu babeho neza nuko natwe tuba neza mu Rwanda. Turanezerewe cyane. Ubu turakomeza tubageza ibindi bice. Murakoze cyane. Akatufundisha ke mhukumu haiko mwenzako, mwovu haiko mwenzako, ile ni adui, mmalizane. Tuliuana kweli. Leo hatuko nasikiana haya, mtu ni kiumbe ya Mungu, hauna droit kumalizia maisha pana. Na mtu ni ndugu yako, tujifunze kuishi pamoja na ndugu yako. Heureusement Mungu anasaidia kwa mabunduki wote, tushagura mazira tushagura. Mena mwenye kidani nako kujua kuua ndugu yake akaridhisha akana maana. Tuko sanse kuishi pamoja. Ni kwa kana zamani makominote hoto, kominote kuno, kominote kianda, unaje ilikuwa semeka kama ile kabila iko mzuri kushia tukamalize. Mesie tunakuya hatuna ile masistemi ya kominote. Tunakutana kwa naongea mu kominote sasa, batusi walijibenda wakaenda fasi moja wakafanya leo tutabafunga. Barutu walienda fasi moja wakafanya leo tutabafunga. Hatuna ile logique ya makominote. Hawaongea juu ya development, wanaongea juu ya kuwa na makominote zao. Lakini pia politiki yetu niko naona kufanya kitu na wakati. Politiki yetu ni vivre ensemble. Mtu aone mkusi ndugu yake. Na ile politiki tusi wakati kama ni kabila gani ile affaire ya kabila hatuna. Hiyo tuko Wakongomani. Tuishi pamoja. Tusikilizane. Kama hauna chumvi ya kwa mwaze unamuomba. Na tuishi tujenge Kongo. Na inawezekana hivyo vile. Haiwezekani? Inawezekana. Politiki yetu tuko Wakongomani. Hakuna Mhutu, hakuna Mtusi, hakuna Muhema, hakuna Muhavu, Mushi. Si wote jina ni Wakongomani. Na Mkongomani tunapaswa ishi fasi moja. Tupendane, tusikilizane. Tukaweza ile vitu, Kongo itakuwa paradiso.
nani Tshisekedi anapatia wale kwao kule mangambo ya Makasai kule, anawapatia matraktere waende lima baproduire mamuchele. Messi anakuja kudanganya, anatupatia mabunduki njo bazalendo, anachonganisha mtu na mtusi, anachonganisha mushi na muhavu, Murunde na Mtembo, Mukuru na Munando, Muruwani. Ile vitu tungefikishaka navyo wapi kweli? Tunauana Kinshasa bako mashampani. Kinshasa bako mashampani, sisi tuko na malizano. Baba aliua mtoto, mtoto aliua baba, mtu aliua shangazi yake, muyomba yake, baka malizano. Hapo tunafanya kidogo tulikuwa tunatembea mjini ya Goma, wote wanasikia haya. Mbele ya kioo ya Pendo la Bibi kulikuwa vishindo moja vya hatari vya haya kwetu, na maafisa magari kaanza hamuka ndani kwa magogo kunyamba ndani. Tuliona haya baada maproshari wale watu ya zamani wale tutabakia mtakao kweli, tunatengeneza mbili leo katika kutengeneza mzuri sana, tunasikia raha huko. Ilikuwa tunataka kitendo kujenga baba, ilikuwa basi ndio mbaya huko. Angalia pale kule kule kidogo nilipatia mmoja siku kuna sana kutoka baada mambo ya maisha hapa ndio kitu cha hapa na hiyo walikuwa hapa tuko nayo, tutabahubiri kabisa, na kwa mema na kwa shari tutabafundisha kuishi pamoja. Sasa c'est une obligation. Mtu kufundisha kuishi pamoja, haiko mtu mzima ule. Mpaka leo Tshisekedi kule kwao ni kuwasikia bavita sema wao baluba na bakatange wanatamaliza. Esi hapo chama ndio na halita kuja ni pepo mchafu sana na kwa kama watu. Ifo kuikemea kwa jina la Yesu kabisa. Niko pastor na kila pastor anahubiriaka na mwisho anaomba sadaka. Kanisa yenye haina sadaka inaendeleaka. Sasa mimi niko nahubiri sitapata sadaka. Una sadaka yangu ni nini? Sadaka yangu ni nini unayo? Kulikuwa problemu ya connection. Kwa problemu ya connection nitabaletea Estache. Estache mwenye anaye Estache ni nani? Na Estache nitabaletea Estache ungeona. Mimi niko na hiyo. Estache mkamona hapo mtambua tena shakuwa pata. Iko wapi? Metre wetu. Ni metre. Kwa karate. Ndio Estache muone. Eh